Voine January ni kumsang ni somni panga ningani ania in zavain sibaile vekule Israel chanchin thar Israel sipaite chuan almawasia bumthlakin mi so manthi Israel sipaite chuan Gaza chimlamram almawasia humanitarian zone tia ansoya bumanthlaka Palestinian mi so manthia ruasur khovot tak eiturin dailo na wangle thasom pali chungzet indona wangin mishing lama har satna umchu azwal zelani Israel Defense Minister Israel Katz chuan Hamas in Israel rambe atop san du lawemo Gaza a hostage stay a chwa du lawemo ni chuan anla shiat ngai re reng lo be pui thakna na sajok manga annoi shep tur thu mangin avau khan Palestinian health official soidanin Gaza a no sen pakhat chu khovot tak wanga khosiknatna hypothermia wangin athi ti asoya heti hian hypothermia wanga nunna chan zongjong za chu paryata akai chhota a chu changalani launi tam tak chung ro sorna seltuk wangin ralte omkhom na mun chu tuilianin achi mek wangin anbuai leti asoi Palestinian Authority PA chuan Al Jazeera nena West Bank broadcasting anei theilo nan adodala Al Jazeera network hian thudik lo hlira ti chuak ni in apua Al Jazeera lam chuan he anpu na hi andem hle ti an soi Gaza ai Israel-Hamas te inbeina hian October ni sari kumsang ni somni pathuma tangkhan Palestinian mi singli sanga zanga somnga pathum zet an thito a mi noi khat sangria zathum somsari pakwa te chau mi noi khat sangria zathum somsari pakwa te chuan hliam tuar to boka hemini vekyani Israel-Hamas chetna wangin mi sang khat za somthum pakwa te nunna anchana mi zanhi chuang manin an reng zui bok ani kha Israel in hostage deal tho khatna ruwa manna ta na chwa zalen tura Hamas nena aphut mi somthum palizinga sompani te chu chwa ti ran du lo thu Hamas chuan an soi Palestinian source ming tarlan lo pakhatin reporta tarlan danin Hamasian li sami somthum pali manzinga somni pani te chau chwa andua midang som pani te ro chan engmo thatak wangin chwa anrem te lo ani an phut ang za chwa zalen tir ai chuan Gaza firfiak lam hian inrem na ansiam masak ber first stage deal chungin mi somni pani le ruang som pani chwa tir masak phot an rot ni in kan thulak na chuan atar lang ma se Israel chuan he rot na hi anola andu dananga thilan kalpui theilo ai chuan ceasefire le hostage deal chu thleng lo ri ma se poyan tilem lo ni inalang report a chuan Hamasin an mi man te chua andu lo nia soi chungchang chu chipchar zokin antar lang lem lawa ma se tun thlatir lama khan Egypt algat awletina tarlandanin Israel chuan Hamasin sipai anga angai Israel sipai som pakhate chu first phase hostage deal a chwa tir turle hostage lisa tir turin Hamas nena angen ti an lautar lang to a firfiak pol ti hian he indona hian kumtling to chin Israel mi pa zongjong chu sipai anga angai vekani ti kan thulak na chuan atar lang bok ani hostage negotiator te tithabar zongin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thua soya Israel chuan inrem na ansiam hnuwa indona kalpui chunjom zel a she don lawani ati Karma sa khan high level meeting nei na Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan amuna omte na Israel chuan hostage deal hnuwa indona achunjom le don ti in Channel 12 chuan atar lang Netanyahu chuan deal awmani chuan thil engamutak awm nge ya be sei thu soin Israel chu deal siamani hnuwa indona akirle angati indona a thil tumte ti hlotlin nge yani theinan indona kirle angai mew wangin danglam tak anga in lan tum chiamina omzia awmlo ti in asoyani amai ro chu he thu soi hian hostage deal ati kholo pha don lo ti soin hostage deal borak chungchang thil thalo ansoi ve mai ani ti in Channel 12 chuan Netanyahu thu soi atar lang he thu soi hian hostage negotiating member team member te omati nuam lo hlea hetiang thu hi abik takin wantlang sha ta puan chu ani phei chuan Hamasin inrem na siam pui har sat pha theile don ni inan ngai Netanyahu hian hun engemo chen chunga tan chau ingka haiti to patum ni inalanga hein biak na hian mi zadang manzinga mun thuma thena mun khatvel chau chua an niang Hamasian tun nai kar engamo zat liam ta chungkhan in thlak dang lam na voi engamo zat lan tira ma se inrem na siam masak ber
tumna hian atho ni na le atho thumna nei ngei turin hostage deal palai te hne na intiam na adilani channel 12 chuan Netanyahu thu soi hi Israel official senior ming tarlan lo pakhat thu soi nen ainang le ti soin thotra nizing khan ynet news site a Israel hian inremna siamarem ti ani point anua indona chunjom le anga chu indona ngei chu Israelin athil tumte ati hlotlin na na kalpui don ani ti in Israel official ming tarlan lo chuan a soi ani tuna chuan manipur lam chanchin thar ngai thlak chunjomang National Investigation Agency NIA special court chuan Koki militant commander niarin hel pakhatle a hoten Central Reserve Police Force CRPF anbeinia asoile Manipura meiti chen intepo anhaltelti NIA in evidence a thelu chu pomsak NIA chuan court hena YouTube channel a video viral a mi pakhat Koki pasal thania rin hlel Tiger tia anko Koki National Front P KNFP commander pakhatle a hoten CRPF anbe ngei thua soya November ni som pakhat khan in an halani ti in thuan thelut bok KNFP Nwaya Koki pasal thania rin hlel chui mek to NIA chuan suspension of operation SOO agreement bo chiatani theidan chungchanga zona siam bok November ni som pakhata khan namin kara boina chuana Manipura nasale zwazokin thilian tham pathum athenga apakhatna chuan meite community zinga mi parukte chu Jiribam district a Koki rin hlel miten rubowin anthata hemi chungchanga hian Manipur sarkar chuan cabinet thu chwa siamin Koki militants te thilti nge ani thua puang zar panhina chuan Koki pasal tha som Manipur state sarkar in Koki heltia asoite chu district khata Central Reserve Police Force ne na aning ka na ka hlum anni pathumna chuan tlangram atanga reilote kal Imphal West district a kangchuple kotruk lama dar kar claim te chungchau inka na chuaka he inka na hian mi pani ten hliaman tuar nuwa ko chuan NIA evidence chungchang thu ati chua anti terror agency chuan Koki militants niarin hlelanna video viral chu pendrive evidence atan download in anda thati asoi NIA hian electronic evidence chungchang soina Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS section zapanga hnuaya sealed envelope pa he pendrive kota athe lutani NDTV chuan ko thupe copy hi amuto bok ko chuan pendrive chu NIA hena chui chiang le turin an pekir le to ti asoi KNFP a P horop inzia ki president ti nani a chu KNFP chu KNF bulpuya ni ziati lang tutan man ania chu wangin president ti thumal hi be chanatan an mangani KNF hi kumsang kha zakwa somriat pasaria khan an dina kumsang kha zakwa somkwa palia khan KNF chu pol ni SK kipgen kai shwai KNF MC a anin chena original zok chu ST thangboy kipgen kai shwai KNFP aloni tani chuwangin KNF hi KNFP nen danglamna awmlem lawa abak zong chu an pol peng sang sang te ti na ni KNF hi Koki pasal tha pol dorzon ni velle state le central 10 suspension of operation SOO agreement anzia social lo tak ziak tu te annia SOO hnuaya hian Koki pasal tha ti hi designated camp pa anom turani a anral thwam te chu lok monitor storage da turani SOO group te hi atira tanga Manipura tharum tho na thlenga na satakin anin rolnia soyani wangin Manipur sarkar chuan kumtin SOO agreement in ain dikchin joint monitoring body chu atop thlenga li sakturin angena SOO inrem na hi kumin February thla a atop to donani meitei tamna ruam hualvel tlang dunga hian Koki khwa tam takan oma meitei community le Manipur tlangram hun then khata om Koki tia shiat nam somni velin kara boina chuaka hian mi zanhi somnga chuangin nunna anchan to a ram chunga tangin mi singa vel zedral tlanin anin son chuak to bok general category meitei te chuan scheduled tribe category a tilni andu a chen omram Myanmar ra Chin state le Mizoram mi te ne na nam inzomna nei Koki te chuan Manipur atanga ro rel na shan phut chwa andu a heian meitei te ne na tanga mu sitna ni tin mamo cha khailak na konga le thunei na in semdan arwal khailo zia atilang chiang hle meitei shwai tu te soidanin SOO pol te hian kumtam dak chung chu inka hai hi mangtangka in an pol ti chaktumin ma anla ni inan pu a geopolitical analyst te chuan
Kuki arm group te hi India le Myanmar ram ria cheng Meitei le Naga firfiak te beito tan mi toy motel hlo nein an roi thin thuan soibok Kuki Civil Society Group ITLF le Kotu tele an MLA som te chuan Manipur atanga administration shan siam turangin na chu an thlop puya Hehi SOO agreement ziak tu Kuki pasal trapol dorzon ni vel te poin hlothling turin an phut ve bok he an thil phut pakhat chau hian Kuki militant te Kuki MLA som tele civil society pol te chu huang khata aron shwai lut ta ani security force te chuan Imphal Valley le a che vel tlang dunga bunker te chu thia an tuma he thil hi ninga mozat kalta a silai me po ani neina a shin chua ani thuan soi Mase norhuai hotu Kuki te chuan security force en bunker ti chiat tuma ke an pen na chu dan cha an tuma norhuai hotu mi chen khat te chuan security force ten nodar an tum na lama hliam te naw an tuar ni ti kan tholak na chuan atar langbok Voice of Churachanpur thu chwa chuan kumthar kumsang ni somni panga January ni khata Biren Singh-a thu soi chu alim chan tumna Biren Singh-a drama mai ni ti in an tar lang Manipur Chief Minister N Biren Singh-a chuan state mi puitin hena ngai damadila kumsang ni somni pathum me thla tanga namin kara boina chuak chu poyati thu soya khang hun le kumte khawan doi thak ati thu soin poyati thu soya tun hun thlenga boina chuak kumsang ni somni pathum me ni thuma tanga thir letin Manipur state mi puitin hena ator puina thu asoyani mitam takin an mangai tak tak te an chana mitam takin an chene in le lawan chwa san wangin poi katitak zetani ati tuna chuan thlatum thali kalta chunga remna lam hoya maso na kamu nuwa kumthar kumsang ni somni panga hi chuan Manipur state chunga thilpa ngai le muana omle thei ka be se ni ti in en Biren Singh-a chuan asoi state chunga community zongjong ten hena engpo ni sengen na ka siam duwa thilkheng to ni mai se ti chu pomthiam sham turin ka nge na ni ati tuna chuan kan thil ti swal to te thei ngil angaya nun thar kan tran angai boka kan cheng ho vek to turani ti in Biren Singh-a chuan a soi bel bok Meitei le Kuki community in Kara Buaina chuak hun masalama Imphal Valley le Atei district a chuak te chu nikum jun thlatir lam khan Jiribam district ral muang taka chemal tharin awma he Buaina namin Kara tharum thona chuak thar hi Jiribama mi pakhat thia mu ani wangani a he thil thleng wangyan community pani in Kara hian na satakin kang mei silai manga in kale chen na in hal sakna te a ring chuak zuya he wangyan mi sang kha chuang zete churam pona anin son chuak to ani he Buaina chuak a hian Myanmar atanga Manipuram rikal tlang in ralkhawm tal rukna apun chopha le buka official te chuan H13 hena an shil danin Manipura firfiak tele anbi rukna hmuna tangin Myanmar rama siam ralkhawm chi sang le manro dangte an mu chuak thin te an soi Manipur police te chuan Myanmar rama siam bulletproof vest te po an mu chuaka ramrikal tlanga underground sipai te thuam chakna tor manro to ruk te po an mu chuak bok PTI report ina atarlan daning kumsang ni somni pathum me thla tang to khan Imphal Valley a om me te tele akianga tlang chi pa cheng Kuki zo pol te inkara namin Kara Buaina chuaka mi zanhi somnga chuang an thi to a mi sang tam tak ten chen ne in le lo nei lovin anum ve mek bokani ti kan thulak na chuan atar lang Thado Tribe Council TTC General Headquarters chuan Saibol Tuichina Kuki meichia ti chunga Central Force te che dan moi lo tak chungchanga nikhat January kumsang ni somni panga a khan andem na thu press release an ti chuaka Thado Tribe Council TTC General Headquarters chuan Saibol Tuichin kho a Kuki meichia te chunga ti du dan le mishing za omna ti borbana ni na chu clearin December ni somthum pakhat kumsang ni somni palia Kuki meichia te laka ti du na na rap thak tak mi somli pasari hliam na sale zwal twar to mi pasari te torna chunna takin andem thuan soya Central Force CRPF le BSF ten tran lam nei ti sha taka meitei lam anon zo ka wangin na takin andemani TTC po in Manipur State Sarkar Kanglei Manipura meitei Imphal Valley atanga Kuki colony zongzong no chwana thunei to te chunna satakin asoi selbok Kuki zo mi puite swat na tan ral thuam sang rukle amu noi rukzet zalen taka sim chwakin Manipur atanga Kuki population pum puiti boral na tora meite arambai tengol sponsor to en Biren Singh-a ngei mai he ni ti inan soi Imphal Valley atanga Kuki population zongjong khorchwa vek ani nuwa
kuki zo zanhi som chuang an tha nuwa te kuki ko shan biakin zathum somruk panga zinga zanhi somnga pakwa an hal nuwa tona hian kanglei manipur meitei territory ti zonan en Biren Singh-a chuan Central Force CRPF le BSF te chu manipur pon lam kuki len ram lua turle Central Security Force te puinein he biala kuki zongjong te no chwa an ni na turin atir lo tran mekani ti in press release a an ziak TTC chuan CRPF le BSF te chun na takin adem tho soya CRPF le BSF te hi meitei te man ro an ni ziale kuki area chwa sanin kuki len chunga omlowin meitei le kuki te inkar buffer zone duty zok turin an du ani CRPF le BSF te poi khoina barbaric action na satak tak te hi mi pakhat mai ni lovin mi zongjong in kan de manga yani thado kuki ho hi kumsa ka zakwa somli pasari tanga kumsa ka zakwa somnga a Indian Union siam ani male kumsa ka zakwa somsari pania Manipur state ani ma po khan he mun kuki len hi anlo nein anlo lo dai to ani Saibol twin chin huam chunga Central Sipaite CRPF BSF le Maha Regiment te chol chuakin kuki ho bial chunga nilovin meitele kuki te inkaram ria duty tir turin India sarkar ne na ngengol takin adil bok tuna Manipur state sarkar le CRPF le BSF te che dan hi tumlok thilwang renga kuki ho anram atanga no chwale kangle Manipur ti zawan tumna le raman na an siamani ti in press release a hian an tarlanga TTC General Headquarters le thadau kuki community zongjong abik takin kuki zo community zongjong chuan na satakin CRPF BSF te che dan chu an soi sela kuki len bial chung chwa san hal to le kuki len chunga nilovin kuki le meitei omna buffer zone ram ria omle turin andu ani khati zong kha ton chumata na kanon ti chwale theite chuni e